Solar A. Motor mah diisian bensin, Neng. Ah, nu bener. Lo sok pinteran bae, bisa bae padagang. Oh, kumaha dia bae lah capek anjing. Baraha? Ulteng na kira-kira sabaraha? Sekitar 30.000. 10.000 bae emang duit nanti cukup. Betul. Mang tadi kudu tertanya. Naon kak? Ento, dimulai dari nol ya, Neng. Ya duit nak. Halo, Besti. Ah, kangen banget ya. Iya, ini lagi di jalan. Lagi otw ke rumah kamu, ke di Pembelan. Modal. Lain ke ngisi solar. Tapi BTW tukang pomna judes nyakoret deh. Kira aku aing beli solar 10.000, menit di luwihan-luwihan acan. Ya goreng dibeungeut doang kalabang. Kaneng, aya jelemana di dia. Nanti kita lanjutin di rumah kamu aja ngegosipnya ya. Woi, Neng, anak saya sih dia. Coba rada maju heula ka hareup saeutik. Jangan garek ngisi bensin, cengo. Kak, pang video kan kak? Guys, sumpah. Kalian harus tahu, aku tadi bicara kanan sama bapak-bapak miskin ini. Nih, aku jelasin ya. Aku tuh tadi lagi ngisi solar kayak orang pada umumnya aja, kayak. Terus tiba-tiba belakang aku udah kayak ngantri banyak gitu. Coba kalian sendiri lihat ke belakang deh. Naon sih Mang diharap? Artis kertantrum. Kan pembeli adalah raja, tapi aing kayak tiba-tiba dibentak gitu. Oh my god, like can you guys help me? Like solusinya gimana gitu?